अहानबद तेंदक मरुब पाखर मैम थमजगी कंसु खरंग कुकी खुलाई पाइब सिंगना चथरखिबा ड्रोन बॉम्बिंग अटैक अदु टेररिस्ट की थवोंगनी कुकी सिंगना चथरखलिबा टेररिस्ट की थवोंग असि लाइंगांगना तुमिना लाइसिनबिगन हाइना सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन कंसु सदाकना मरी लेनब सिंगी पुनिंग सिंगसिलकलियदि अमरोमदना लुपा करोड़ मापन की द्रक कोरन कुकी आसाम पुलिस फारी आसाम की गुवाहाटी की मनुंग चनबा अमीन गांव आसाम की स्पेशल टास्क फोर्स SDF टीमना पुनः लुपा करोड़ मापलों की होगदब हेरोइन नंबर 4 कोनन चांपुरी की मियोनी फारे है थौदो से आसाम की SDF टीमना थाजब याब पाव फंगबदगी अमीन गांव नंगसे यु असोक्सिंग खामदुना थिबहुम की थबक सथरिङै अंगोब मसुगी SUV गाड़ी अमद सिंगनङै ओइबा मवोंगदा मिजोराम रोमदगी कामरूप तमना थौरक पथेनखि गाड़ी अदुब सिंगनदुना SDF टीम अदुना खामदुना थिबहुम की थबक सथबदा चुसामपुरगी ओनखोगिन तौथिंग अमदी खांखेलियन कौबा मियो अनिगा कोनन लुपा करोड़ मापलों की होगदब हेरोइन नंबर 4 kg अमग ग्राम चामग कुंगनिपान तुआन तुआन बसौकेस खापतुना पुरकपुरी की फोगत पंगम की बनायरी तुआन तुआन बसोर्स रिपोर्ट तौनरक तेंदकना मैम थमजगे थौबाल डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग ताब BSF की पर्सनल अहुम हौखिबा पुंग कुनग मरीगी मनुंगदा हार्टफेल ओइबा मान सिरेहरी पर्सनल सिंग असि थौबाल डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग ताबनी मखोई सिंग अदुरी जम्मू एंड कश्मीर की हेड कांस्टेबल रविंदर सिंह सही 93 उत्तर प्रदेश की हेड कांस्टेबल चंद्र सही 34 मसुम कांस्टेबल बिकेंद्र सिंह रावत सही 95 हैरी पावगे लिखुन सिंह हाइरिबना मखोई हुमक थवाक नाबा सोर होनबदा वाबना सिंगबगी कंप्लेन सिंग लई हैरी पुलिस न फोंदोरकपगी मतुंग इनदी BSF पर्सनल अहुम लैखिदबा दुगी मताना पुलिस न थिगतपगी थबक सिंग लौखटपा हौरेहनसु पावमुन मखतारी मणिपुर टॉप चैनल की माइकैदगी मरुओइबी ई पाउ सिंग मियामना थमजगी अहानबदा कंगलैपा की मैरादगी लखुसरगा मणिपुर लेंगाना कुकी theory सिंग बुकारी की लक्षण बंगमद्रिबनो मणिपुर थुगवाइनबा मदि मणिपुर मियामना नोंमै सिंदोन ओनसिंदुना हौजे हौजुक मिसम मियाम हाटपगी थबक लेपतना सथरखलिबसी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बेरेना terrorist नि हाइना लाथोखरबा कुकी terrorist असिननी हाइबसी तसेंगना खंगली अदुबु मणिपुर मियाम अमदि मणिपुर लेंगा की अफोंग येकनबा ओइरबा कुकी militant सिंग असिबु मणिपुर लेंगाकना हौजुक फावबा लक्षिनबा ngамदना लैरिबस करिगिनो हौजुक्ति लैबाक इरांग थोकपा हाइबदु ओइरि मणिपुर ngakpa ngamdraba चीफ मिनिस्टर दि हौरगा अतै मिनिस्टर MLA सिंग फाम थादोकले हाइदुना मियामगी अकनबि हौक संगसले ओइरिबा फिबमसी अखोइगी लेंगाक लोइसिंग ममिंगतगी ओइना लेंगाक सेसन तौबदिगी थोकिबनि लेंगा असिना मतम कुइना कुकी militant सिंगी मफमदा कोक नोंदुना लैबदिगी फिबम मैतै मियामबु हनिंगमा मतमदा फादुना तमथिबा मिहात हाटलकपसी अखोइगी लेंगाक लोइसिंग येंगमा ngamlibra मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर ngakpa हाइबसी मणिपुर लेंगाक की अमता ngairaba थौदांगनि लेंगाक लॉ एंड ऑर्डर ngakpa ngamdaduna मणिपुर असि मिहात पुंग ओंथोकपा तारबदि लेंगाक की मथक्ता लेबाक मियामना असौबा पेंदबगी इहौ खोंजंग अमा सुंगसोय सोयदना हौरकपा हाइबसी मसाना दाबनि लेंगाक मापु ओइरिबा चीफ मिनिस्टरना पुनमासी खंगना खंगना लुसिंगबा अमा ओइना लौफम थोकपा लेबाक ngakpagi थौदांग लौदना लैबा असि यामना लाली मणिपुर लेंगाक की मखारी स्टेट सिक्योरिटी फोर्स सिंग मतिक साना लैरी स्टेट सिक्योरिटी फोर्स सिंग असिना खुलाई पाइब कुकी मिलिटेंट्स खुजो खरसी फावबु थेंगनबा मणिपुर लेंगाना होनदबा हाइबसी यामना लाली लेंगाक की ख्वाइदगी असौबा असोइबा मना भारत लेंगाना मणिपुरदा थाजिलकलिबा सेंट्रल फोर्स लिसिंग खुमफुरोमसी मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर ngak सेनबदा मथौ पांथोहनबा ngamdaba si लेंगाक की असोइबनि मणिपुर थाजिलकलिबा सेंट्रल फोर्स सिंग असिगी मनुंगदा होकी militant सिंगी मिसंग संगदुना मियामगी मथक्ता लंदाबगी थबक सथै हाइबदगी मियामना पेंदबा क्या अमसु यावरिबनि मसिगा मरी लैनना पैरामिलिटरी फोर्स अमा ओइरिबा असम राइफल्स असि लौथोखो हाइदुना मणिपुर मियामगी खोलाव अमा तत्तना लाउदुना लाक्लिबनि मरम अदुना मणिपुर हौजिक लैरिबा सेंट्रल फोर्स नियम सुमना ngak सेनबगी मथौदांग अदु सबसाना लौहननबा मणिपुर लेंगाना होनबा ngamdriba si yamna lali भारत लेंगाना मणिपुर हौजिक थोकलिबा कांगलोक इरांग असि मतांगदा लौखटफम थोकपा थौदांग अदु सबसाना लौदुना लैरि थौदांग लौबगी मथक्ता महुत्ता कुमै येंगमकुम येंगदुना लैथोई हाइबदा हाइमम थोकलै अमरोमदा चीफ मिनिस्टर एन बेरेंदगी हौरगा अतै मिनिस्टर अमदी MLA सिंगनसु भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीना हौजु फाबु मणिपुर की था कुन हेलबा कांगलोक इरांग असिदा मियेंग अमता संगबिद्रिबा वाफम अमा फावबा कांगथोक्त्रिबसि करी मरमगिनो हाइजबा ngamdana लैरि कयागी मतिक तोना लेंगाक सेसन तौबकी हाइबदो सेंटर की लुसिंगबसिंगी याका येंगलगा मणिपुर की लेंगाक सेसन तौबना कुकी theory सिंग असिना मणिपुर मियामबु इराय लाइना असिबगी खयाता तहनबा ngamani हाइबसि हाइफम थुइ
Hauzi Kuki theories na Manipur Maset Thugaiba Pamni, separate administration gi Dabi Tauduna Makogi Dabi Esi Pangnabigidama, Malem Gilebak Yada, Misang Kombigi Tabak Satarakli, Oiba Pipa Masida, Manipur Langana, Manipur gi, Apun Masaktam Kaidanava, Manipur Thugainabo Honariva, Apong Moyeknabo Oiba, Kuki militants in Manipur gi Laimaidi Takupangam Dribasi, Kwaidi Asoba Asoiba Mani. Manipur gi Minister N. Berenasi, Marebak Ningba, Mataunaliba, Mitay Laimagi Asingba Mapari ni Haina Launaribani. Adobo, Tauna Papa Minister N. Berena Kuki militants in Manipur gi Laimaidi Takupangam Kuki militants in Saramba bunkers in security personal singna Shidoglabasu. Tangnava Mikupta Matang Sagalak pada Manipur Langana, Kangna Karigum Ain Gueva Taba Amata Lokot Pangamdana lady. Oiba Pipa Masidadi, Kuki militants in Gimarum that Langak Oiduna, Sangak Oiduna, but Langaki Asoba force am later privacy, Manipur Miamna Singnaba Moidi, Masi Kangna, Manipur Minister Sutumina Leshilaga, Pam Konduna later privacy Miamna phone and Gangnakli. Maduna Manipur Minister na Marebak Manipur Kaibi Yaroi, Langana Tingnari Palasi Manipur Tugaina Vasili, Kangu Singini Hijerabasu, Apong Yeknaba Oidiba Kuki militants in the Karigum Amata Taubangamdre Havadi, Oidiba Pipa Masina, Pong Taxari Habiari, Maduna Minister N. Beren, Matauna, Fazaba, Marebak Ningma Manipur Apun Masaktam Tugaibi Yaru Heba, Hanagi Minister Gitauna Lingela do Hausiksu Adumak Labio, Loinra. Makathaba Minister Amadi MLA Singta Singkomzenduna, Manipur Miam Kusamnaduna, Manipur Tugaina Bohona River, Yeknaba Kuki militants Singasi, Tatunava, Lopam Topa Taudangadu, Mayek Singna Lonava, Hotnasi, Maduna Tana Maming Tegi Oina, Langak Sasantau Taragadi, Lebak Miam, Atukimatic Pien the Bahibadu Oiragani Habisi, Langak Mapuna Kangpam to Iheva, Kanglipaki Mairagi editorial Miam Lakosaraga Miam the Tamzari, Amarom Dana. Nominini Satagada teacher training program Haudokre, skill development P. Masana Masabu Tabak Pizabangam Lagani A. Romel, NAP 2020 Makada, UZ course in skill enhancement course Hapsilakosina, Mahiro sing the Saunakana Bapiragani Haina, SCERT Director Ahibam Romel Nafondokre, Wapamasinga City Haudana, ZP Women's College Ki Central Hold, Nominini Sub Pill Cultures. Indoors breeding in fish ends, mushroom cultivation Yimatana Satagadava, teacher training program Hagopi Tharamda, Sibgates Wina Sarugiaraduna Haikibani, ZP Women's College, Danamanjuru University Amadi, Directorate of NCERT, Government of Manipur Punuk Samnana Sinduna Pangtokiba training program Hagopi Thoramaduda, ZP Women's College ki Principal Hizam Romi Devina, President, Professor K.S. Rajamani, Dean, School of Life Sciences, DMU na, Guest of Honor Oina Amadi, Program Coordinator Dr. I. Lintoingambi, Association Professor, Department of Zoology, DM Science Dr. A. Pinocchio, Department of Botany, DM Science Saryaki. Thauramga Mari Lainan Ahebam Romel na Makataraduna ngasi pangthokliba program asin haurakliba na hasing skill development Kaloina Masana Masabu Tabak Pizabagi Mayolama Oigadoriba Haibada Hamamatukle training program seminar workshop Singi Pangba knowledge Singtasin Komzinduna syllabus curriculum CM teachers education Hapsilaga Mahiro Sing the Yobangam Laganaki Tauramga Mari Lainana handbook Amasu Fonki Bagaloinana Program Coordinator Dr. I. Lintoingambin Hakibida graduate course the Yorivi skill enhancement course Ashina practical oina Mahiro Sing the training Piduna Masana Masabu Tabak Pizabangam Laganaki Matamamata Puna training Tobi Kudong Sabu Oidavana Oza Sing the Hana Preference Piraba Matung Sarugyari, Ozasina, Pangadoriba, Loxing Mahiro Sing the Kanganduna, Mipal Tang the Sokot Pakuna, MCM, but Asopo Taudang Lobungam Lagani Haikenasu, Paus the Fundokli. Makasa Tarakpo and Mapalangi Paukra Miam the Tamzagi, Bangladesh, some of the India border the Tension Lady, Yunuski government Lakrabamatung, the India Yana the Vigitawong Hengalakli, India Amad Bangladesh ki border the Unkana Vigitawong Singalakli, Yunus Nalusim interim government Lakrabamatung Tarakpada, Bangladesh Amad India ki Marak the Lainari Bamari Esi Pasilakri Haina, media report ki Warol Matung in a Fondopi. Bangladesh ki Prime Minister Oiramba Sheikh Hasina Abu Mapam Singh Thukraba Matungda Yunus Nalusing interim government Laki Bedigi Leba Ani Esi ki Marak the Lainari Bamari Esi Kahena Pasilakidre. Bangladesh na India ki Mayokta Mukna Vigiweba Kongthang Kayama Lepalitana Pekalaki. Masina Maram Oiraga India Ama di Bangladesh ki Marak the military ki Oina conflict Amatulapayagi Pibama the Laki.
haina handakta analyst singna phongdokhiba leikhrabani Bangladesh Border Force Border Guard Bangladesh BGB na India amadi Bangladesh ka tainaba ngamkhai paringda bunker kya am lepalaitana sagalakni hairiba mafam asi India gi oina awang thangbo Bengal ga nakna leiba mafamni BGB na border ki tuan tungan mafam singdagi bunker sanab ki saruk oina kom kya ama tawtokre masi maru oina lanthong semna ba satharakpa thaurang oigani panari hawkhiba sayolda BSF amadi BGB gi personal singi marakta Sinbiga corridor na leiriba open border sambal khaba horakpadigi yetnabigi thawang ama sathakiba leikre adubu BGB gi commander amadi BSF ki regional na emergency mifam ama pangthoklaba matung tarakpada situation adu control tawba ngamkhre nakalani maki official singna ngamkhai pairing adu santi amadi tangdu leitaba phibim amada hanjin hanana ba khanakre loinana force ani gi marakta puna kusamna na ba thabak paikhat minana basu yana ba puraki Bangladesh ki mekedigi hairakhiba gi matungina India na 3 biga corridor sambal khabigi thabak chatharamba dusu lepkhre border force ani sigi marakta muknabigi thawong sing hengalakli BGB amadi BSF na ngamkhai paringda lanmi sing thomjin bigi sang hengalakli strategic border ki area tu da patrolling satpa madi surveillance tawbigi sang hengalakli Bangladesh na haijarakpagi matungina India na ngamkhai paringda sambal khanabigi satharamba thorang ama lepkhre masi maru oina leba ani gi marakta lairiba ngamkhai paringda ungkhanabigi thawong sing hengalakpadagini English singaniga kunga marigi August thada Sheikh Hasina ki government tu khraba matung tarakpada Bangladesh ta political gi saranaba phiba mayukna duna lakli Prime Minister Sheikh Hasina bu mafam tanthokhraba madi Nobel laureate Muhammad Yunus na lusingbu interim government ama lakraba matung tarakpada leba ani gi marakta lainariba mari asi ka hena phasilaktaba phibam amada lakli Bangladesh ta lairiba minority community singi mayokta paksana hingsa gi thawong sathabi hengalakli thoidok hendok na Hindu community sing target tawduna hingsa gi thawong sathabi hengalakli India government gi maikaidigi su Yunus na lusingba interim government asina radical Islamist element na satharakpa tathi tawoibigi thawong sing adu khangsinaduna laithokle haina su maral siri India ga ungkhatnabigi thawong hengalakhiba seira asida Bangladesh na Abdali short range ballistic missile SRBM aka hataf tu misal Pakistan digi lashinana bonari masi India na satharakpa attack digi ngakthokna bo khona ba thawang ama oigeni hairene su pausna makhatari tentang na topa pau khrana President Donald Trump na wasak lawdringai mangoina na North Korea na short range ballistic missile kaphri US ki President Donald Trump na January kunda wasak lawbagi tharam pangthokdringai mangoina na North Korea ki mekedigi short range ballistic missile kya kaptuna sanging tawkhre haina South Korea ki military ki mekedigi phongdokhre South Korea ki military ki mekedigi phongdokhiba warul ki matung inadi North Korea na missile sanging pangthokliba simaru oina US ki President Donald Trump ki administration da piba paukjalam oigini mapan ki foreign minister Takeshi Iwayana South Korea da khongjat pangthoktuna makok thongbu official kya gu unakhiba sairakta North Korea na missile sanging adu pangthorakhibani Donald Trump na mathang sayol da office pai bi wasak lawdringai mangoina na South Korea mari Japan leba ani sin leba ngosel gi mari fagat hanana bo honari South Korea ki military na North Korea na sanging tawkhiba short range ballistic missile sing adu detect tawkhren su pawmuna makhatana phongdorakli aduga tentang na asum na miyam na thamjaramge haujiki oinadi miyam pausisu matang ase lusinjarage hamasum mayam puna makhataba anoba update ngamina senasu channel sigi mekedigi miyangi mafam na makhata na thamjari makhataba anoba update miyam puna ngamina si